Dobar dan, ja sam Zlata Tucaković iz Osijeka. Ovako, za vas sam saznala preko nečije objave na Fejsu. Tako da nekoliko puta sam već učestvovala. Imam problema, evo ako za vrijeme prošle terapije, na početku sam bila prilično napeta, nervozna i u toku terapije sam se tak fino smirila da je to divota. I to mi se inače dešava uz vašu terapiju. Problem imam sa plućima malo, sa disanjem, sa srcem, sa čukljem na nozi, sa sinusima. Imam problem isto, imam neku kvrgu na zubu, tako da sam kako kad i po pola sata držala. Sa sinusom je malo bolje, ali tek idem na pregled za mjesec dana pa ću znati da li se povlači tumor. Čvoruga ta iznad zuba kao da se malo smanjila. Kada držim ruke na plućima i sve poslije toga lakše dišem. U svakom slučaju što god da sam držala, ova upala na čuklju mi se malo smirila. Problem je jedino to što to mene drži onda par dana, pa nakon nekog vremena se počnu vraćati problemi natrag. Tako da kad bi bilo malo češće terapija, to bi bilo super. Ja vjerujem da bi bilo i puno većeg poboljšanja. I eto tako, u svakom slučaju guštam u terapiji, jer slušajući i gledajući i sve stvarno opušta. Da je samo to pomoć već puno znači. Eto toliko od mene. Hvala vam puno na pomoći i lijep pozdrav iz Osijeka.